Kinyakethera utalii bukondekana ndi bukira ntere chechogoria ogendi bwithirite bukioneka kurema ntobura nindi bwithirite bwituma kinyamwire yotonyera ntere chechogoria kwithira nindi bukya thina tukerenya na atithiria bwite kirima kinende kirimara ni bwite kauma nindi barabara unithirite ikiuma kyogendi mno kaitene kambura nibongelete kinyata linende barithirira kene niontu gutina bioro bira byombika kwithira byetuma ira nindi bakure thirikari ya kaunti ya muna KWS gutegera untubu kenda kwagiriria bwayo utalii oringi Martin Mugambi katwecho Utalii mbaritia chogoria abo kionekanaga kuriukana nkinya gukira Kinyamara kiogendi kiratabarikia barabara ya gwitia kirimani ya Kirimara gukurukira murango wa chogoria agitwikite Kinyamara kinene na njira no ni thagwa imbega muno nuntu ni agiri bendete nuntu ona uraithiritio gu ukiona ona gwe nigukena na karukongi kayo na no gantere agwanika I batekanaga ni ria ageni bakweja ni opendaga badina njira ngiri buntalo elewa gikarona ndiki bandheto akamatiba merigo ariunganithia na nkinya mandereba barabetagia kirimani gikigukurukira murango yo wa chogoria baugite barabara ya mbarainu Kinyamara kinene na neo ya bathinia buru nontu bwa kuthuka ita barabara ukaraita takuma ukauma chogoria utena nikania na Kalami gukaura gutingari nini kirukagau kobwirwa Kirimani konyiaga season ya Kirimani katokona ntu pakirina njirera ya Ndarumono nontu ngari jioni nini limona landruba nige kurinika utinere antu nika bagutoroka kobune tukolombaro ni dirikali ni gitabwa ni twikirera miau igwatane na forest KWS nabo ni baturondekera njira bena forest nontu guthuka kwa barabara enu kuratima nkari cia withire itaomba gwitia kirimani giki twangara ndiro baira ciaricia tene ire ibiraga na maguru mana ira nyingi ciacio ciumba kwithirwa ikithukira njirani enu na gukwama gwa ntuo cieterete muntu aguchirutha iliacho kutengenezwa. Mimi nimeshawahi kwa barabara siku 3 jungari imekuwa siku 3 hakuna chakula mpaka ungoje wengine wakuje. Sasa hii barabara ile kitu mzuri tuseme iko kitu ya kuona sana kama wanyama kama uko na bahati iko wanyama unafurahia kama dove kwa ngene nkolomba KWS kwina barabara ino ya kuma Lekeres Wichaminto kuna ndarasa baodira au kukaja kula thaino tasio ni kaiti na rusi kwa ubatoroteria ndarasa eu ni tonto kwa ula totomba kuliuka segendi thingine tukwenda kuloterwa barabara ya kuma Loaded mwanga katakati ka Lunch Point barabara eu antu batikomba kutonto matini maingi muno njirani eu tutemelwe njira eu tiga cia barabara bariuga nkinya biorogo ntu gwa gukampa Kinyamara kingi kinene kagita karaba iratari barachimethagia tari kuthi bioro na gumatini batari na bwakurutha rwaria ni ruruba uritie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na ngwataniro ya kiama kia nyamu cia kithaka takio KWS kubaraithiria ofici ni twigujaga thuku muno na twi challenge muno thaibu thiete na mugeni we guide ukinethera mugeni ambiria kwitherania takataka njirani nitwigujaga twi bainyiriku muno nontu thaa imwe ukethira nontu bwa kwitho gutina gintu ta kioro njirani takataka imwe tutiomba kwitherania na njara kioro icho challenge ya point number 1 tonto no ukadia ungeti ukadi jolo ujia ungeti ugwikarira ino ukena menya le ugwikarira ino na ulugari ni jolo jengene ukara untu wewe wase Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.